Ngibingelela umakhwela intaba izizwe sijikeleza ngayo kanti kukhudi isikhumba sembongolo. Utshakazi wamahlathi yimi loyo. Ukuthi ngaphiwe ukuthi noma iflawuzi elingane lijani yime ngiphuna. Lotsho yonke jikelele ngithi sanibonani namhlanje ke ngiliphathele umdlalo omnandi ozokulontshwa laphana eCholotsho ngomhla ka-27 December 2025 khona-ke eCholotsho eBusiness Center eBSPZ iphupho lami film launch ukusukela ke ngo-2 PM kuze kuyovalwa kuyolamula isikhathi kuyolamula ukuphela komcimbi. Okay, don't forget guys, 27 December will be there isikhathi 2 PM. Kubuye uzobona into ezimnandi guys. December. Sela. Ngithi manje nje lapha ekhaya ingaphi yefuna ukukhuluma la njengakathiso. Engaka mama. Ke nawe uzobona ukuthi siwafeza kanjani mhlawumbe nelakho lingafezeka ke laphana eCholotsho ngomhla ka-27 December 2025 isikhathi ngu-2 PM kuze kuyovalwa. Iphupho lami film launch ngumdlalo ke odirectwe nguPascal Ncube insizwa ezalwa laphana eCholotsho kanti-ke nami ngiyindlovukazi yalaphana eCholotsho ngidlala ke umculo weqhawela laphana eCholotsho. Kufanele indaba ngathi awulamthetho so. Awu kwaze kwakuhle ukuba ngumCholotsho maCholotsho mahle ngithi sanibonani.